Breaking news: Lahorizan PPA Thengno Longpen 124.35 grams heroin drugs kine pollo. Sonsi Dilai Police Station Kaparu National Highway 36 Lahorizan PPA Thengno Longpen Raikom Saikha Tumpen Naka checking ke padu bom bomohut mate kiri ke guru ke padu bom onnohut ihum AS01 FR3906 Dimapur pen manjana thu ke pangnu abolero amotora Longpen ke ongdul home sirkep sabon homalo Longpen 124.35 grams heroin kine pollo. Sonsi kaching nang cega bang puamen lake Theng milen khongsai arta ningka ningko raner kep asar buramen lake khai khul hau khongsai arong lake NG Phaimom POPS Saikul District Kongpokpi Manipur Pusti Pangthekpon bangso kirika kuru ka sai kedeng pon bom mate Raikom Saikhe tum lake C20 Battalion CRPF Lahorizan PP lapen police staff lapente Dilai OC atumsi cerap ketus bangso sai ning posibilita napale. Breaking news: Lahorizan PPA Thengno Longpen 124.35 grams heroin drugs kine pollo. Sosi Dilai Police Station Kapalun National Highway 36 Lahorizan PPA Thengno Longpen Raikom Saikha Tumpen Naka checking ke padu bom unahut ihum AS01 FR3906 Dimapur pen manjana thu ke pangnu bolero agaria Longpen ke ongdung home sirkep sabon home Longpen 124.35 grams heroin kine pollo. Sosi kaching nang cega bang puamen lake Theng milen khongsai ata ningkan kore netke pasar puamen lake khai khau khongsai arong lake NG Phaimom Police Station Saikul District Kangpokpi Manipur Pusti Pangthekpon bangso kiri ka kuru kasai long kacerap cetudun lake C20 Battalion CRPF Lahorizan PP lapen police staff lapen Dilai OC tumsi bangso sai long cerap cetudun kaching nang cek abang pua phan ansuse kachini phan tarjupote topa dupon bom lang pusi berta ribdun lo Rang gura pen berita pang Dapon Lawrence Leke News 24 Arbiang.